Unaliva kungaboni kamba phika kukhulumela futhi engane kuyasesaba uma sihlangana kuyashalaza bhekelena uyolwani niwemntu khulumela futhi unaliva kungaboni kamba phika kukhulumela futhi engane kuyasesaba uma sihlangana kuyashalaza bhekelena uyolwani niwemntu khulumela futhi unaliva kungaboni kamba phika kukhulumela futhi engane kuyasesaba uma sihlangana kuyashalaza bhekelena uyolwani niwemntu khulumela futhi unaliva kungaboni kamba phika kukhulumela futhi engane kuyasesaba uma sihlangana kuyashalaza bhekelena uyolwani niwemntu khulumela futhi. Njalo kusuperstar kuyana fashion isithombe sikathi kolosudlula abadlala bezofihlile usesindo somhlaba kudala abanye bathi ngayizolo mtheni lento bakudala isinda abantu 1+1 2+2 zothi ifika ku4 bese kuthi upayithu abanye bafela othandweni abanye bafela emanyaleni thina sazi sofela khona kusoka lentombe engakaqomi ngoba nezange nje yamqoma jike zimpinga ngokhothi ikolo unyanyo uthi ubhekele yona mngana wami obayithanda into ezihle ngamangisi sisho njalo nje ntanga zamashinga ngisuka phansi emsimkhulu esithatheni isigodi kolesiqona ubhongisho ngithi ngazamafoko amakhathi uthi umsindo kacwathuke lo Sizwa sesithathe mengaphandle ibheke kwentama bedlanda mvere khona lisho kanjeni ichawe Ngimuhle mina ngoba ngiholo mafutha enjani nginothutha ngcane bashuka ngisho qozala umama loyo ngibe ngizalwa isaphula mthatha abanye bolungisa uduma ke loyo ngithi angengande kakhulu umngane wami ngokodwa nje ukhalaza komkhophi usukhathela ukubulala kanye nogijima ebusuku ngehlela ngezansi hey